Bia Kamal ka Nur Online TV mi jirami jadid ki mi jiram pai ben ki pai jajak gorejin be subscribe mi subscribe bi rinding content ba non ka katongnat be ken shukaji en raja banala koran tere wike juba chanyam mete karun jandari da badak minya yogana ka chaja yien karun baro ki che chala do baje yen karun baro ke betere te jen karun baro ka ko ke me cha kep ke gram ni cocaine ke drug ni tishop ko kur dambaro gram jen shal shode Josephine mbabazi jen chaje kalo she gram ni tishop ko kur dambaro heroin kia taban jeng ne jen che ka taw re titianaka gwade dane chaja captain ka juba airport ki juba airport la international airport netin kont loko de top tin content cha gor ki tin yarkana cha ka goro de ganong ke de ganang re which ka South Sudan ke ka juba jen na ka Brazil cho wa ke Ethiopia ka kan drunk to ke kan ke je ka jan taba chale heroin ke cocaine ke taba jeng ne jan wi mon cho kan kana ke ko Brazil ka cho kan ba kana ke ba ki Ethiopia kwa je lo kep ne re which ka South Sudan ke airport ke international airport entre which ka South Sudan imbabazi kaman chalaro court kine de kontel lat ka logre we ka South Sudan o jen she section kudande go jen badak with the dok wacha je yar kimen chagor South Sudan no chaje de la let ka gwade chamaro ka ron kindar badak chaje yan pin keneden kon tin maskata chala do en rega me chala de jen nyame ki jen shega te karune jandar badaga minya Uganda ka mijen ka Brazil ka jen taban jek en chal ke ko kenke tablet ka shobene ke Ethiopia kan ke kwajele be kep ne ka South Sudan international airport ay ke juba cha jala do che siang mijen ne jen cha jalat mi loka kuma mentre we South Sudan ka loka kuma win mon ke li o chi South Sudan ka roade raja mo raj mishalat ene dialan kontin lat kejeo chaje yen karun baro ke betere tejen karun baro rewe ka South Sudan chaje tejen point en nyam chal mbabazi chajojin ngumlare keji milade mishit kaname chajalaro hana take cancer entama kahan tak rundaro ke taka ganmite rundaro rewe ka Uganda mukala ledeka lo anta ga joye mo chaje lo lar ne diala kon ka kator high court ki konte ka kator eno charun ke chaga chuyot pin karun baro ne wonde je yen karun tungwan ki run job ko wel ngwan woniam duno tem ko charik do jela te gan metot mutere wiki Uganda ka che lat bo le te ka cancer chagu jo jen chaje bi yen karun tungwan chaje kam run baro karodien tibetere te jen kake ramkel ki judge mujahid abdullah she ngon mishikana me che yorpin ka chenge yan ka je en nyama me nyama chalm bazi Josephine chela do en riaka kwala la ne business ko de shiena de je kula rom cha jogo jin baji yen karun dambaro rewi ka South Sudan ka baji chulun na me ko jin ci dwer mi chala rewe ka South Sudan ke ne de kon lat ka dwir chaje yan pinyare ngone wo ba ram ci kanwa baje yen karun to niam de yen bo ka pekte ka de kelew ka men je ga dana cilat ko nyu de jin bu yare wich South Sudan ci goro der te kamal ko taba me mishala heroin ke cocaine tamje menang na ka yarana ka kuzana wi mon kelew ne diala kon lat ke tijek walat ga ka jen taba mo en mishala de ba yen ko ngot ki ka men chalat ne mejele dana shiben ko biaje linka kwinya man shalke mbabazi Josephine ka roja dan en chalat court South Sudan ko chaje yen karunda mbaro ka palga ne je ka ba ko jen lela te ka cancer ka jen te ka gan metot metere wech ka Uganda na mo jen le dan yen linga jen gwasame mi jiram jidin channel me gore jin bichu subscribe biate kamal bye bye